dragi, u ovoj kući moraš se sam da napravi ručak, da mi djeca ne budu gladna kad dođu s posla. Bog zna kad će se oni raditi. Vidi Maša što su redom, ne može biti ljepše, samo ne kupac u pekaru kad dođu. Što se odmori Bože dragi, a Boga mi nije mi ni malo krivo, baš sam kupila lijepi stvari. Eno ona je ručak napravila, samo ga još baci. Aha, Maša što je se uredilo, et baš. Jetro moja draga, nisam ti ni malo dobro. Ona je moj sluntonjak, nikad u kući nije. Ah, meni kažeš, ja svoj znam po sedmicama dana negdje. Kako kod one Halime, ma sve sjedi sa njom, nema mu maki. Jest, Boga mi, ja neki dan bila, sve je on sjedio sa nama. Pa u stvari ne valja mi ni tu, ne možeš progovoriti kako treba. Sve čuli i na tebo ne breša čuo. Ne valja. A ona Zina, kako kaže sun, tako mora i, ma nemamo drugačije. Jest, draga, a vodi je gdje ju duša hoće, a mi u kući i po selu. Ona ni hlada, kod nje u kući mir vlada. Jest, draga, a ručak je od ona malo izgori. Aha, hajde ja povirit naš. Hajde, Buna. Pa šta je ovo? Ma donje struje, Buna, skupo je, plaćamo, a slaba. A, leče nam on je Rahmani. Ah, jesmo i želje da se uzna koliko. Selam, Ali. Alikum selam, sjedi, dobro nam došla. Šta ima kod tebe, Rahmana? Ma ništa, brige. Vjerujem ti, Bogan. Kako si ti, Remzo? Ne pitaj. Ima posla da glava zaboli. Kad pomislim sve sam radila, nego sješće od moju dušu. Odem naspat, haos me dočeka. Idem ja nama kafe, Hrista. Hajde. Svjetlo gora na čašici žena. Sve snizu, sve pola cijene stavili. Ma nisam, jesam li vi išta? Jesmo, eto malo prija došli. Sam ja sebi kupila lijepi stvari. Samo da. A jesi bila kod ni naveše se doselila? Ma nisam, Boga mi kod nje, jeste li vi? Eno kafa vrije. Evo sad ću ja zazim. Jesmo, Bona. Neki dan bio. Da vidiš kako joj je lijepo. Evo kako si. Trebala si i džehu zvati. Džeho, škafu. Pa znači, stigle ste. Jesmo. Pa neću, Boga mora u ovoj kući nekoj rad. Moja čerka sam ja tako malo karci ispijala, Bog zna gdje bi ja bila. Jes, hvala, samo ti radi. Dakiš, kako je lijepo. Sređaja je kući. Kakav tepih, tako zaljesa. A one slike samo 2-3 koja umjetnička. A kod nas? Kod nas nikad onako lijepo neće biti. Ona naša naredala slika, čoško osobi ne vidiš kako treba. Ma i kod mene isto. Znam kako ti. A čovjek je zeznut, Boga mi, stalno galani. Pa radi li išta? Ne radi, Bona, samo se izležava. Sad na jednom, sad nađu Bon kauč. Ma to neki ne radi. Aha. Pa Bog vas pomogao, šta radite, pa je nam opet ručak izgori. Pa ne znate da ispred kako treba, pa stvarno, Bože, sačuvaj sramote. Šta ne pare troši, i čutra, istrađiva se, tu se vala glavni, Bože sačuvaj. Šta ima kod tebe, Džem? Ništa, pa da vidiš ti kako nisam, kakav je naka došao, Bože sačuvaj. Ma i sama sam takva. Ode i ja, sad će i moram. Hajde. Dođi nam opet, baš nam je bilo. Čuš!